Apakah sholat saja hanya ibadah? Apakah puasa saja ibadah? Apakah hanya zakat adalah ibadah? Jawabannya tidak, Bapak Ibu sekalian. Iparisa nange iro sakat na cek detomi, iparisa sikiri na cek deto, iparisa baca Quran na pak cek detomi, iparisa nange iro agana sanne berbakti kepada orang tua cek detomi. Tapi ternyata waktu na iparisa siaga ganna, waktu na buang ngapur itu dunia jema-jema linona. Ternyata semua dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua jangi ko kantorona, dua jangi dihitung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Talu jangi paku pasai dihitung 3 jam itu ko pasai menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mage Pak, makanya itu dona atinna watunna melolo masa padale. Makanya itulah yang kita baca ikut masa sampaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa huwa nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sinina tama-tama bingki hadiri, sinina atama-tapana pang Allah Subhanahu wa taala. Sida jamaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama lawan nikmain atau pada angkaki si faimang tapajai si matari pak darari si matari patugang kang yero sukuru tamaraja lori sisi araja kuasa ngenaf Allah Subhanahu wa taala. Nasabari pole risiage igan na papinya mangke na wiringi lagang ka iye subuhe di subuh yang ke-13 di bulan suci Ramadan angkatan na wiripong Allah Subhanahu wa taala ritalai kesempatan waktu makuto papay mang adisingang paraluri pahamadecing makade iyero idi atanna pong Allah Subhanahu wa taala. Kori tujun na iya akatungat tari libut na yedine taliwa igan na papinya mang iyang kinawiringi pong Allah Subhanahu wa taala. Na iyaro papinya man na pong Allah Subhanahu wa taala di nang kadapaja. Di nang kadapat tu iyaro papinya man na puang ikuriatan na. Maka nari kumilo kirana-rana madicing ipapinya man na pong Allah taala si tungat-tungan na idi atay. Di gaga alasatta na dito sukuru maraja kulif pong Allah Subhanahu wa taala. Angkata nangi tamataku yung kihadiri nasaba maga itu ko tomatinro si tungat-tungan na kurilalan na akorangi kurilalan na ayae itu ko tomatinro nakatan ni pong alatala nyawa nakatan ni pong alatala ro jiwata tamataku yung kihadiri. Makanya iye korupong Allah Subhanahu wa taala na padisumupi ro nyawa iro jiwata akuri watakadeta iwe. Maka ketika kita terbangun, maka kita ucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu si sesa idi, sesa ami dito na makumanang. Itu si di sesa iye ko napaki moto, pulik kuritin rota, ay HP jolo ikapisa. Napay sa pa HP we,
Ye. Ikan jakna tu ikutu moto jolo nat moto ki tabaca rupa dongang. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala dena na pare wa irudin ri nyawaya ta puri wataka deta Bapak Ibu sekalian itu makadana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah sabak magi engka dua tanlu sesa siji salata Bapak Ibu sekalian ita du ikko bainina masam paja subuh ternyata itu du irungko ko bainina tahu mate ita du magai ternyata waktu nama tinroy nangi ilaken na poli pangolina ng Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidur itu sebenarnya latihan untuk mati. Jadi amat yang mabicu itu ya sangi tinro tomatok yang hadir. Karena beberapa orang yang tidak terbangun lagi boleh kuri tinro na tomatok yang hadir. Makanya disunnahkan makan jatuh di atas ng Allah Subhanahu wa taala. Ia kotomelo lo matinro ipakasingi memen ni way jinni ta. Itu mak jinni memen na. Jadi ria sangi mak jinni dena kada mak melo pi masam pajang. Ia ria sangi mak jinni dena kada melo pi mengaji. Ia kotomelo matinro tamataku yang kena masih fong Allah taala. Tapakasingi wi iro way jinni ta. Nasabak magai ajak kamaha. Watut tak nangi matinro na dena tomoto paimang tamataking hadir. Maka beruntunglah seorang hamba riwatun na matangan na matinro na pole pangulina pong Allah Subhanahu wa taala rigaw angkana angkaway jinnikna maka dia mati dalam keadaan suci mapacingi kuri tujun na amatengan na. Maka topor paimang Bapak sekalian yeru idi engke mak beri jamaah subuh iya sewe. Termasuk kita semua adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tau napite itu pak pong Allah Subhanahu wa taala. Na sabak magai mega tau dena iwiri kesempatan kuripuange aga batongan na Bapak Ibu sekalian. Angka tahu sasomelo na tama ular ramalang. Angka na rencana na makadayi romatu ya koniwi. Melo na mantarai baineku. Melo ka si bawa nangi baineku si bawa anakku. Melo kalau matarawi iya tahu ngi Bapak Ibu sekalian. Ternyata dena na ipapitutori kuripung Allah Subhanahu wa taala. De panadapi tarawi na mati. Ada juga Bapak Ibu sekalian saya tampati taksia napay si di ramalang, napay dua ramalang, napoli na pongolina pong Allah Subhanahu wa taala. Makanya gangkay di subuh ya Bapak Ibu sekalian isa madeceng maka kita adalah hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapake guna madeceng ular ramalang na patatoking kurilalan atita ajak kamaha iye na ular ramalange ula pacapuran na wuloy de nagaga ulang ramalang monrinna gangkan na tumelo na matungatungang makamala pigaw isinin na decengi kurilalan na ular ramalang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isa madecengi fa makada iya tu tahu matewi nangi talamma bahkan sekarang di alam kubur Bapak Ibu sekalian mak juta egan na tahu mati Bapak Ibu sekalian pura ilamma nulle kapang watun namilo mati Bapak Ibu sekalian angka mana rencana tak pada iro tau matewi agar rencana na iro tau matewi Bapak Ibu sekalian angka nat marencana maka da baja ya milo ka lo aku galukku angka na marencana maka da milo ka ya lo pasai mak balu angka na rencana na milo lo kantoro na angka rencana na milo lo pasai angka na rencana na milo lo darat na dan sebagainya. Iro tau matewi pak angka mana rencanana sebelum dia meninggal dunia angka rencanana. Tapi aga kejadian Bapak Ibu sekalian dena ipape tutori kuripung Allah Subhanahu wa taala sebelum nadapi iro aga gana katain kena rencanakan ternyata dena aga sana dena pasti runtuh ipung Allah Subhanahu wa taala. Aga beton apa 1 jam yang akan datang kita makanja pa rencana tamaku kwewe ya rumah kadapura kamati ama sambaja subuh mina lo pasae mina lo kantoroku milo nalo mapak guru dan sebagainya. Tapi 1 jam yang akan datang Bapak Ibu sekalian degaga jaminan kuriseseta makada 1 jam yang akan datang makada tu siruntu mo paga salawat nanya mapa salama ki kuria li balabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kurilalan na iya akatutungat tari lebok na yelino Bapak Ibu sekalian sebelum tumita tajang topura nangi masuk kuriwatan na indok tak
Bapak Ibu sekalian asaraula 10 asona itampu ki kurilalan na parimanan na indok ta, maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala isa madeceng Bapak Ibu sekalian aja talupaiwi perjanjian tak si bawa pung Allah Subhanahu wa taala aga akata na puangi na pancaji ki kurilebo na yelino cinampa Bapak Ibu sekalian. Cinampalak dak mito melo tuo kurilebo na yelino tamata kuin kadere makadai pasan na pandri atau acata makada yetu akatutungang rilebo na yelino cinampa minauloy taulino tapi iro akatutungang kuriakira na patanti nang iro kehidupan kuriakira na sabari atutunga cinampa na kurilebo na yelino. Apa artinya? Siapa yang memanfaatkan kehidupannya yang singkat di dunia ini dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sempurna akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iri di atas Allah taala Bapak Ibu sekalian, waktu tak melo mancaji tahu kita ditiupkan ruh kori lalan na idin ri parimanan na indok tae aja tak lupai perjanjian tak si bawa Allah taala. Dalam surah Al-A'raf maka dai pun Allah Ta'ala wattunna berkomunikasi si bawa tanna alastu bi rabbikum maka dai pun ngir wattu tanai ya puammu bukankah saya ini adalah Rabb kamu mape balik irwas wattu Bapak Ibu sekalian dalam kaidah bahasa Arab dengan jelas sekali denul leppa irjan cita aga ipuada qalu bala syahidana betul ya Allah idi na puakku degaga puang sangadin na idi mi puang jadi rilebo na yeli na Bapak Ibu sekalian aja gaga isompa sangadin na puang Allah Subhanahu wa taala maka dosa yang terbesar kurilalan na akatu rilebo na yeli na reko angka si di atan na puang Allah taala masompa sangadin na kupung Allah Subhanahu wa taala. Iro lagi di bapak-bapak ibu-ibu benita lagi pak aku boleh tak dampai kak meraja benita lagi aku boleh namo iro benita sak barakna Bapak Ibu sekalian benita lagi aku boleh namo maga sak barakna taliwa China taliwa kere-kerin na lapo bene nariko ang kalakay mamako dena pau dena pangatay benena na makbay ni si Paimang. Betul atau tidak Bu? Betul. Ya, mapatungan. Ya. Taliwa China si dela po bene nariko ang kanangin bene ipak dua kulaken na apalagi lapo lakay mak bene dena pangatta jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tak dampai kak meraja maku ke ibu-ibu ya tika-tika ki maku ke tika-tika ki di magai perbandingan wanita dan laki-laki maku ke Bapak Ibu sekalian luar biasa jaraknya pada iroko 7:1 makun reye si bawa araniwi maku kewe jadi aja na tohera maku kewe ibu-ibu megalak dak tu berkeliara maku ke aga iro berkeliara maku ke makega pangalakai. Ye tak dampai ka upati kami ye makokoi pangalakai mega na iro pangalakai malulumana ngumuru na ye makatoni pute tapana na sabak magay makanja mana badda na pangalakai ye magay na lakay na tayo inala iro anak daray makokoi Bapak Ibu sekalian ni aga na puada ye nasa ko kalolo pas ye ko kalolo nangi ay na mo pangalibensin na dito nilipas si dati. Iya kolak tahu angka keluarga na ya lalakai na mana sama higa duina. Jadi iro palakuri maku na incar iro angke binina na sabak mage mega modalak na. Iya ko kalolo nangi na mo pangalibensin na dito gaga. Jadi kita jaga-jaga laki tak pakanjaki penjaga gawang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rewa kapai mamak kada tuo kiri lebok na yelini aja tak lupa jangan cita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun maka dia pun Allah taala dia upancaji pak rupa jingi si bawa rupa tawe illa liya'budun sangadina untuk beribadah maka siwiang masompa kori pun Allah taala ini rupa tujuan tanah pancaji ki pun Allah taala tane agak lain dega agak lain na pancaji ki pun Allah taala
Jadi Allah itu tidak menciptakan kita dengan sia-sia. Dena pancaji ki pung Allah Ta'ala nati tei bawami nasuro ki maga pung Allah Ta'ala untuk aga nasuro ki beribadah maka siwari lebok na yeline. Di dalam agama kita Bapak Ibu sekalian, iru ya sangi ibadah dua Bapak Ibu sekalian, dua. Yang pertama ada namanya ibadah mahdoh. Di aga ya sang ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang ada tuntunannya, ada tata caranya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aga iroh pada padanna sampajangi Pak. Itu adalah ibadah mahdoh yang ada tuntunannya, ada tata caranya yang dicontohkan oleh Nabi. Puasa ada tuntunannya, zakat ada tuntunannya, ibadah haji, umroh ada tuntunannya. Itu adalah ibadah mahdoh, ibadah khusus asana. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ada namanya ibadah gairu mahdoh. Apa itu? Adalah ibadah umum. Artinya keseharian aktivitas keduniaan kita bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah salat saja hanya ibadah? Apakah puasa saja ibadah? Apakah hanya zakat adalah ibadah? Jawabannya tidak Bapak Ibu sekalian. Aga betongan namo jama-jama linota bisa juga dikategorikan ibadah. Tomatotku iengke nama sewi pung Allah Subhanahu wa taala. Pikku carana Bapak Ibu sekalian, nawadding irudin ri akatutun taman caji ibadah. Karena kenapa? Iku milu ki pak metuangi dinri sampajata ai deka panagad nak matu. Iku milu ki metuangi pak matu iru puasa ai deka panagad nak matu kuria akhirah. Iku milu ki pak metuangi iru dinri pasti dekata baca kurat tak deka panaganda Bapak Ibu sekalian. Apa artinya tomataku yang kena masiwi pung Allah Subhanahu wa taala? Iku sampaja na pak dina bawang sampaja 5 tuta na bawang. Coba bayangkan, di dalam satu hari 24 jam itu kasiaga ki masampajang kalima Pak rilalan na sa sosiwan. Anggaplah yang paling lama satu salat itu 15 menit tomataku yang kena masewi pung Allah Subhanahu wa taala. Coba 15 menit kemudian dikali 5 hari agak sana 5 kali sehari semalam Bapak Ibu sekalian. Coba tak kali 15 kali 5 150 menit. Jadi sijang setengah kurang lebih ko iro tatwa matu kuria akhira ay deka apa naganna Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tega nilau iro kurang lebih 22 jam. 22 jam sesana iro dendri sampajata. Supaya itu 22 jam kurang lebih Bapak Ibu sekalian, pekui carana iro dendri akatu ngeta. Karena kenapa? Kita kebanyakan waktu kita habis. Aku manang ipak jam-jam alinuata. Aku galunge, ko dara aku pasa aku kantoro pak mak jajangi ikro jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya, bagaimana aktivitas ini galunget tak mencaji ibadah kepada Allah? Pekui carana balu-balu kata mak jajangi ku pasa itu dan mata aja pengali ibadah kepada Allah. Pikui carana mapak guru ki kuasi kolange siap jangi mapak guru mencaji ibadah kuripung Allah Subhanahu wa taala. Caranya tomataku yang ki hadiri sebelum isalewi bola tak tapakan jaki jolo to do na niat tak aga betongan iri di pak galunge tapakan jaki niat tak maka da epuang uniakan usale bola aku uloko galuku melo kalau mak galupuang angka matu asli ululungang halala. Ia rumah tu upan rengi nangi baideku si bawa anakku upake mapa sekolah degaga puang wakatai sangadinna riora nuta wakatai puang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ia naruna baca pu imang sebelum nangi takbiratul ikhram aga ibaca ilahi anta maksudi waridaka matalubi. Ia ropa magai aga yakatai aja tasalay bola tak lo kugalunge sebelum kita perbaiki niat kita tapakan jaki sandreta maka da ipuang uloka mak galung de gagawa katay sangadinna untuk lolongangi rioran nutta mi bawa wakatai puang. Insyaallah Pak
siap jangi ko galungi akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sesungguhnya seorang suami nasalai bolana lama sapadale untuk keluarganya, dia niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya itulah jalan jihadnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iko mati pak kori tujuan jama-jamanna, insya Allah dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia na tu pak makada kumi Palestina, aku aga kumai kete negara-negara Islam pak maku ke pak luar biasa. Ada yang memprediksi makadai perang dunia ketiga akan terjadi. Tomatok yang hadir. Apalagi maku ke pemimpin Iran tertinggi Ayatullah Khamenei tomatok yang hadir dibunuh oleh Israel dan Amerika. Tomatok yang hadir. Maku ke pak we. Dina paja bosi rudal Iran karena kenapa? Dia sudah menaikkan bendera warna merah. Jadi dalam tradisi orang Iran itu ina minri pak bendera warna calae itu dia siap perang. Beton ada di dana pak Nasoro jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita waspada makukui tomatok tingkah dari. Jadi iro kalau loy de panak bayi ni. Anak darah dia panalakai. An boti ni masih ja apa peran dunia kami teh na tu mati lebih kader de patu lakai hari kama bene. Iya, nah sekarang itu nabita. Nah, saya kembali terlebih kader jadi iru ini Pak darah iru ini Pak balu-balu mega kapa Pak balu-balu ke papa sadi. Iru papa saya supaya balu-balu tak mencaji ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabalung isalai binangi bola tak tala pasae tapakan jaki to do na tita makada ipuang unia kangi usalai ubolaku usalai nangi wija-wijaku waramparaku unia kangi ulo pasae mak balu angka matu asile na ulo ngapuang cek de togi mega togi ia narumilo upake siba keluargaku de gaga wakatai sangadinna untuk lolo ngiri upamaseta puang. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian? Nanti di akhirat, ya romatu kosorimon rina pung Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba Bapak Ibu sekalian, angka matu atana pung Allah taala kuri akhirat, iparissa sampajanna pas-pas, iparissa puasana cek de tomi, iparissa nange iro sakka na cek de tomi, iparissa sikiri na cek de to, iparissa baca Quran na pak cek de tomi, iparissa nange iro agana sanne berbakti kepada orang tua cek de tomi. Tapi ternyata waktu na iperissa siaga iganna waktu na buang aku itu dunia jama-jama linona. Ternyata semua dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dua jangi ko kantorona, dua jangi dihitung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Telu jangi paku pasai dihitung 3 jam itu ko pasai menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mage pak makanja itu doa atinna watunna melolo masa padale. Makanya itulah yang kita baca ikut masam pajang aga ibaca pak aku rilalan doa ibtita kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi mega tau pak pandang intim persoalan niat saja ini sedikit saja ini Bapak Ibu sekalian sangat berpengaruh kepada akhirat kita atau mata tingki hadire. Jadi sebelum loki ku galunge akadama inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Loki nange pasae inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aga batongana inna salati puang majapuna sampajaku wa mama aga sana inna salati wa nusuki dan ibadahku ya Allah. Kamana ni pak kuri ibadah tak kula nak katungat tadi bona lino wa mahyaya andrangi at katutungaku puang wa mamati andrangi amatengaku puang lillahi rabbil alamin. Aku mana mi diunrui mapesandre ya Allah. Makanya tomatok yang hadir perbaiki niat kita supaya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yero idi nange Pak Galunge aja taranong idi Pak Galunge mancaji ibadah namun makan Pak niatna. Aja taranong idi Pak Galunge makan niat tak isale bolata makan inna salati dan seterusnya. Tapi ia kuat tak lau mak galung latuki ko galung ini nama kanja carana batita mak galung piku carana waktu nama mak galung na bingkungi pitaun na teh nalai pitaun na napoloi napa ni tol mikadere yer ko nalai tanana tawe si jakka bawan nala tanana tawe ako galun na tamatak pinki hadere aga kejadi apa tanah si jakka nala na pandang inting nalai tanana teh si jakka
non rimat tanah-tanah bodong. Non rimat tanah ladang, mat tanah ngagapi, mat tanah buih, mat tanah camangi dan sebagainya. Tuo iro nangi bodongi ladangi lambace ekor tanana tawe nalai pa iro asili nanangi iro bodongi dan sebagainya. Sinin na iro ang kenala asili na haram manangi tomatokku yang kena masih wipong Allah Ta'ala. Iko mati din na napalisu nangi tanana te si jakka aga kajadi apa iro matu korea kira. Ipak gino-ginong alon na kurya kira iro nang tapanca jirante iro tanay si jakka tapi pitulapi loyawa tapi makadah ka pa ya makukwe de nagaga tau malagay tanah si jakka de nagaga pa makukwe pa malagay tanah te tasit diheto tanah lagay te maperkara te ko pengadilan karena kenapa nali tanah na tawe jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, dek toje itu namanya tanah melo ipakai ikut mati. Ye, siaga mi pak melo yonri 2x1. Ye na tu matu onrota. Aga yero calori naki buru onrota matu 2x1. Ye na romatu tanata munri pacapura tal miki adire. Makanya mega tau mati. Napai mainga ye ko ipasuru ni tanah. Tau mataku yang kena masih wifung Allah Subhanahu wa taala. Ye. Saya kembali Bapak Ibu sekalian, maka deh supaya agak lungat tak mencaji ibadah, pakan jaki carana aja tani taganggi galun na tahu. Kemudian iro idi nangi pak balu-balu iko pasai. Supaya balu-balu kata na pak baraka pung Allah Ta'ala mencaji ibadah kepada Allah, siak jangi matanya pengali Bapak Ibu sekalian, ita pakan jaki cara tak mak balu. Pikku carana, iko makola kita pak ganna idi terekna. Apa angka kolak biasa si di liter ternyata dia na ganda. Bahaya ye. Angka tau mak balu lase, boy kanja pa ita puliase. Wah, maka gallo, maka nangi cani na coba. Na sabab maga iya si na coba. Ternyata waktu na nasiro nangi iro, angke ibunya ikuryawa. Jadi nasiro iro ya si na pasi campur yawa. Napa itu nangi sadar ki idi nangi pangali kedala igan napalik lasti bunya letu nangi boleh ternyata saliwan ni minapakan jaki supaya ni tertarik tahu ternyata lasti bunyu yawana Bapak Ibu sekalian orang yang seperti ini matimbak gabai di nama kanja dia pernah kanja timban dia pernah kanja rapat napa yakka ni aga pak na tanro-tanrongi pung Allah Subhanahu wa taala makada wailul lil mutaffifin acilaka ngapa tahu maciko-cikoe apa itu orang yang berbuat curang dia berdagang timbangi maliteri mak balui dena makanja cara-carana de gagad ibadah talulungat dosa maraja talulungat tomataku ingke nam masiwi pung Allah Subhanahu wa taala iya jadi tapakan jaki cara-cara tak tomataku ingke nam masiwi pung Allah taala makanya sidang jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau moje tu ceko-ceko ding di bawah ceko-ceko di pak sini na ceko-ceko lain majamanang. Aga pak bawah ceko-ceko di pak. Ceko-ceko no pacikuru. Na sabab mari iko ni na makanja ceko-ceko no pacikuru ailesi. Iya. Jadi sini nangi perbuatan curang berdagang maliteri mati mana sebagainya dia nak ding nangi maceko-ceko tewe tamu lebih ada kemudian tak usahakan Bapak Ibu sekalian iro matu idi tasapa ije iro dalik mak baraka pak dalik mak baraka ina tasapa pak nasabak magai angka toje tu dalik dega ga baraka nan lebih ada siaga pak nalolong tasesok tas 100 juta dia nak kena salai bolana. Bekecarana, desanya harga. Ye. Tapi iro Bapak Ibu sekalian mega yang kalinga tapi dega kebarakana. Pada pakan riati itu ye makna solangi kita lebih hadir nandri keluarga dan sebagainya dega akka solang meraja Bapak Ibu sekalian dibandingkan Bapak Ibu sekalian asele kareso tak piri pusat tak halala Bapak Ibu sekalian namo siratu misabbu yanre si bawa keluarga tak makina ding siratu sabbu daripada siratu juta jamannya kan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala de nak kada iganna atau matokin kadre na iya kia baraka na iro dali engke ipulingang makan cara-caranya zaman ni akan oleh Allah supaya pak mak baraka dali ta pak aja tasalaiwi sampajange makanya ye komelo ki dipagalungi mak baraka nangi agalungata iro di padara emilo mandak baraka aya darakata iro idi nangi papa sa emilo mandak mak baraka pas apa sarata ko pole pangulina pong Allah Subhanahu wa taala tasalaiwi julu jam-jamalino tak na tolo masampajan fa idza qudiyati salatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun maka di pong Allah taala ko pura ni patatu sampajam nasa pong Allah Subhanahu wa taala fantasiru lisunu paimang lono ko galungmu lono ko darapmu lono ko pasamu magi bapak sekalian ko pura ni mak birijama aku pasae agar na mak birijama aku masige loki ko pasata loko igaluta jama-jama linota sirin na pa ina katani lima ta pa na pa baraka manang ipong Allah Subhanahu wa taala lakai pori mak birijama ko masige lisu ko bolana na capu-capi sarat na ulun na anak na rabbi habari minas solihin insyaallah pak menjadi anak ta anak yang saleh dan salihah lakai pori mak birijama ko masige na kacai agasanne nagisai sarat na bini na pacecerenge insyaallah pak ye ko beni panana ka pacecereng ni pak birijama laken na nalo gisay sarat na tasapu-sapi nangi sarat na benita insyaallah pak paja nangi pacecereng itu iya iya insyaallah iya tapi makada kaya biasa pak demetunu liji lepa itu makun remadana wajar memang pak makanya to aca yer makun reye mi marilalan na sa sosiwan ni ang kapak target na ang katarget na siaga pak kata harus masau politimun na makun rey pak aga pak kuir jama-jamalino na siaga pak kata-kata makanya to aca 20 pasap bu kata-kata harus masau politimun na makun rey jadi aja na to herang idi lakay ye kumanan na inangi bainita si dito bawa pak sanjatana amak ko bawa ni ama lintasang ye amak ko ki makadatoken ko dilan titak dao manan na inangi amak na makadakai anu miji ronanan na kajar target jadi ye ko di napi target na matinro pimatu na manan na mo patimun na mage pak na patamamane ko dilalan na tinro na tame ko katulutunan na sabak mage de pa na mencapai target nangit tangasoy iya jadi insyaallah jadi re dilakai tasapu-sapu nangit benita ulunna ye ko pole ki mak birjama meski insyaallah pak mancaji bene sak bara anu pak usas sabarala da ya bene ku de kana na de kana cairi ka pak usas pokona siponan na siala ka de kana cairi ka piko carana iya lagi bene usas lagi lah na usas inan na kito panguluta Umar lagi pak ye Umar pak namo setangi pak matau to ye ko siruntu Umar aku lalangi pak siruntu Umar si ba setangi ko lalangi pak lesse setangi na sabak magi taliwa serena ye ko siruntu panguluta Umar magi Umar itu orang yang tegas agak kejadian pak ternyata panguluta Umar tuli mari pak to inanaki ko benina ye ini pak sekelas halifah makanya bapak ibu sekalian ang kadasang de na kananaki ka pausa sabarala daya rubini piko carana aga nanri aga tapan rengi aga tapak dongangi ternyata makde yena rupa sa barai pausas bebe memang ibainiku jadi bebe demetona kananan nata bebe iya jamaah yang diakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya saya ulangi Bapak Ibu sekalian maka dayina tu nasa guru tak Lukman Hasim ini caramanya guru tak upakalimbami maka da beda je tu teko agasanne pasapalino si bawa palalulino ye ko pasapalino pa pada ko engka taupun na manuk gaga iro manuk gaga na 10 juta na lengi unro kanjak na gaga na manuk gaga na iro arwal lantang oi ye ko muni pa
boy kanjak pamandu gagakna. Aga kejadi apa? Bedan itu, bedan ni kurung kada pasa palino si bapa lalu lino. Aga kejadi apa? Iku engka tahu engka mandu gagakna 10 juta. Tami mengaribi, losap pai mandu gagakna degage mak di bola, cece nangin da tiru mandu gagakna degaga da runtuk. Maka dai punana mandu gagak kadai tingari mi bola mak banding kami baja tu, baja pasti usapai. Tapi iku palalu lino itu pak, palalu manu itawe. Bay 10 juta je manu gagak kue nasapa manu gagana angka na lolongan na lalu manu gagana aga pak kejadian palak tansi labak to apu kaca labak to galampol labak to benra labak to magai na lalu ngi manu na 10 juta labak ye ko dedikang makotoro pa ya sangi palalulino si bapa sapalino ye ko pasapalino ite pak loi ko nangi mak balu ko pasae siaga ya wiring dale ko ripong la taala na syukur ki kada we mako si kasih nangi dale ko na wiring apong la taala alhamdulillah tapi ye ko ya aga sanne palalulino ite pak ai tuli maparotes ko yolo na pong latana kada hey imagine apa na makbalu kana ay rogila daya guys desa na biasa na make de na sukuru ki pak biri na pong Allah Subhanahu wa taala makanya limiki hadire sebagai penutup kurilalan na ye cara maku maka da iro idi pak galunge kaga pak galu pak ko ay mana me kaga patukan batu engka to patukan kayu engka to tangkalingan ni madeceng satu kisah yang luar biasa Bapak Ibu sekalian yero idi Pak Galungi aja tu makadai age jama-jama tadi Pak Galung mi kasih iya jero pacapur na kasih nah iya anu age jama-jama tadi pungaji tukang batu mi kasih age jama-jama na anata anu kasih imam mi kasih weh harusnya bangga ki iya Bapak Ibu sekalian magai nadali halal aja itu tas apa iya agak kejadi apa engkau si dikisah luar biasa engkau si disabak na bapak sekalian sabak na nabita yero nabita pak kebiasaan ye kupur mak beri jama pada ye macan ne pak sahabat na nabita macan ne mak jama si bawa ari malak bina nabita sallallahu alaihi wasallam watunna pak 10 sahabat antri mak jama si bawa nabita nataku engkau mana si di arane kusun nanangi masigi kusudu na masigi de pak na milo makat de na milo saleh onronna de na milo mak jama si bawa ali malak bina nabita sallallahu alaihi wasallam ipodan ni nangin atangay nabita iro sahaba wahai sahabatku magi di melo salay onramu madi melo majama si basa-basa baleng si bawa iya aga kejadian Bapak Ibu sekalian napuada inangi iro sahabat na nabita ya Rasulullah iro lalang atiku tamaka cinnaku melo lada si jama si bawa 5 malak bita ya Rasulullah kada maga memang ipade de makade iya naru persoalan ya Rasulullah iro nasa limaku ya Rasulullah de na pada liman na sahabat lain ya Rasulullah kada maga memang inangi limamu maka de inangi iro sahabat na nabita ya Rasulullah iro kasih limaku pada karupa na paru maparu limanna makaropa limanna pak aga kejadian yo biko nabita mak dape iro sahabat coba buka tanganmu na buka pak limanna iro nangi sahabat ternyata betul maga pak limanna iro limanna sahabat maka rupa pada paru maka kasara kasih kemudian minri boro iro limanna malepak-lepak makutane nabita iya wahai sahabatku aga jeru kasih jama-jamamu aga bujama maka ya Rasul iya kasih si di bawah modalaku dak bawa modalaku ya Rasulullah engkau punggawaku engkau lahanna suruh kak lama ketana kasih ternyata iro denri jama-jamanna maketana engkau matu asli nanangi iro dalikna nawirin nangi benina madari dina genna Bapak Ibu sekalian iro jama-jamanna iya naruh pasabaranna masak danga madari batu 7 malepak-lepak limaku ya Rasulullah aga kejadian pak iro nabita nala iro limanna sahabat nabita pak aga kejadian nabawi nangi Rasulullah mencium tangan sahabat ini Bapak Ibu sekalian dalam sejarah itu Bapak Ibu sekalian 2 bawa 5 pura ibawa ku nabita ni gairo limanna Fatima anakna si bawa limanna ye sahabatna nabita sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian jadi itu pak tangan yang kasar itu aga kejadian nakai pak iro nabita 5 napita manang sahabat na iro nang 5 makarupain nabita aga sana malepak-lepak limanna kada makade nabita inilah tangan-tangan yang dicintai nanti di akhirat maka reso sapa dali halala untuk keluarganya atau mataku yeke nama sewi pun taala jadi ro di Pak Galunge supaya napoji kina sapa di mata matu kuri akhirat usahakan ima karopa di mata pada paru pak taparis segeri pak limata maka rupa mo pak patukang batu patungan kaye aja nama karupa bawa pak
Makanja ko tapa buru-buru yaga. Supaya nasapa imatu di mata pungalatala kuri akhir. Kemudian irui di pasari-sari masigi papaci-paci na masigi na alihisang. Jangan pernah kita rendah makna papaci masigi maya, pasari-sari masigi maya. Jangan pernah saya seperti itu merendahkan diri. Karena kenapa Pak? Engkau sik di makun repa pasari-sari masigi na Nabi sallallahu alaihi wasallam aga kejadian sik di makun re mabolong odina niga sanna ummu mahjan asanna tomataku yang kiadiri aga kejadian Pak mati ye pasari-saringe aku masigi na Nabi gangkan na deni sangi alimalat bina Nabi sallallahu alaihi wasallam na takotame waktu sampajange na sapa Nabi tege rumah kunre pasari-sari masigi malapur sahabat na Nabi ya Rasul iya rumah kunre puran ilam manang lisuri pamasina pun Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu berubah wajah Nabi mage Pak sempat jengkel Rasulullah mage dim padang anangi maka mati tu makun reye maka dia Nabi tak pitanna paliki buruna gangkanna sahabat mengantar Rasul pergi melihat kuburannya agak kejadian apa mas sempajangi Nabi tak kuri hasil na iyo ki buruna pasari-sari masigi mataku yang ki hadir maka dia Nabi tak ku sahabatnya wahai sahabatku kuburan orang ini maka patanang nasbari sampajakku dia kuburannya bercahaya mataku yang ki hadir jadi Nabi tak Pak sendiri napakarajay napakalabbi tau angke jage bolana apa cingan na bolana pung Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah menjadi nasihat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan. Segala kesempurnaan kebenaran ada milik Allah. Boleh di sini atas salangangi boleh kurimanang alina toma bicara. Saya akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanaka rabbana bihamdik, syadalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yatawalla salihin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.